te na glavu. Kaj polako da fino snimiš svoj čovjek, da ti fino izgleda. A ne snimiš dobro, ostavo. Cijelo da je vidio. Bio nazva Dirnić. Ne znam Darko. Ne, to polako, ja sam gledao tamo kako snima onaj ide, ovaj Marko snima, pa ništa ne valja. Ajde dobro je tu gasiti, biš, ajde. Sad ćemo vidjeti kako izgleda, ajde. Sad ćemo vidjeti, dajmo malo da vidimo kako se... Evo sad stavi. Čekaj, pritisni ovo da prekiniš. I televiziju, i dobro je sve, ali znaš zašto, radijom u kolima, tam sjedim, pa onda nemam slušat vijesti. A, treba neko slušati. Nikako, ne me Dosadni voz pred muzike. Uvijek je bio. Šta ti nosi? Evo, 3. Treba naštimat na video kanale. Ali moraš isto memorisati, isto. Viš nekaj dobri kanale na video. Vidite? Bolje Ja na video, vidite dobro na video kanal. Bolje je preko videa. Ja, Reduciram ovaj tle. super na video kanal. Ja sam išao preko videa. Gdje ti reći, šta imaš ti za pantu reći, a? Jel? Ja, ništa ću. Šta ti imaš reći, a? snimiti. Da ti sad reći majstore, a? Pa ću pati reći. Šta s tim isto reći, a? Pa ne moramo dok ne vidi tu, raspravić kuću, hoću ovo ruš, kuknuš, gdje će onaj kupatio, kako će, šta će, tu. Da ti popis. Resti pa ćemo njemu dati ovo kasetu pa nek montaže. Ne donese što više kabla. Aha. I ništa drugo. Da ćemo mi napraviti. Pa ne, ja problem. Treba i za drugi kuća. Pa ljudi, kako vas nije sramota? Pa Zloja, šta ima još na duha? Resti meni. Kak život, a? Aj živi. Aj živi ljudi. Koliko je ta kamera tamo? Tam skupe su ti došli. Evo sad on s tim... Fotoreportir. Sad ne smijem pričat svašta, a? Nećemo pričat ništa. Ništa. Mi smo kod curice. Ja se tebi imati tako je. Zove ovo. Evo. Olivija, Olivija, kako se zove? A on sad... Rec ide. Rec ide. A više na pa... Okej, drugi.